Namar ka jing sateng jong ki babun ki kam hapo ka council. Kabalong namar ka jing bomyo ya ka fund hakapor babiang bat ka jing bomyo ban pentri kam ki skim ba per. Namar ka jing bom pelat ka sorkar ya ka jing penmang pisa sya ka council. Ki executive member ka KHADC ki bakentop ya uba Powell Soklan uba sei borlang warba uba Matthew Makdo rengkat ki officer ka council. Henin kasngi kata ka khandai terik unai wing Arhajar Arfsan kilapoi hanong ba Delhi bani kendu ya ka Nirmala Sitharaman ka badai ka menteri sorkar pedeng ka bapej ya ka tenat pelatingka jongka sorkar pedeng ha New Delhi bani keren halor ki jington kam ki bayidei bat ka jing penteri kam ya ki skim belamang pisa da ka finance ministry lengba ka 15 finance commission bala peniai da ka Ministry of Panchayati Raj ban penteri kam ya ka 15 finance commission. Unong aikitin ka council uba Powell Soklat habakran hadin ka jingya kendu ya ka menteri ulai tu baka jingya kendu kalong ka basai so hakaba kalapatha ya ki officer banuat kilat kilinti ban penlait no ya ka pisa ka basa jong ka 15 finance commission bat ongru baka council kala kenturu ya ka menteri ban ai jingerap da ka song bakarpang na ka benta ka council na ka benta ki jing trekam ba pher ka hakaroi ka par ki pajba. Hakane ka ju kasngi ka kanhun kalai kenduru ya joint secretary bat ki officer jong ka Ministry of Panchayati Raj ka badai ka tenat ba penteri kam ya ki project jong ka 15 finance commission. Ni bepa ko jik dokumen ya yo banyak kendu ya ka finance minister jong ka India ka Nirmala Sitharaman ka bangi awan banyak kendi katu kan dikimat di bede ka council ka jongi bat kamat ka ban kong ka ding ya kan lo ka 15 finance commission. Di pajak makhluk baru ni layo ya ka jengerap nembaka finance ministry jok sarkar India bala petrikam deka Ministry of Panchayati Raj agak beri bat ka petrikam jongi kilak jengerap di pajak mah kebagian ka katai bat antai ke bagi ong ini lah kapor mengi simpi ya ka isi ya pok konsing lah syam begitu sibun gijing ya gijing bobit babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka pisa kamtam ya ka second installment nadu kusnam arja ka kui akuar ingin keren bagi minister yang ki jengek mengiakan du ingin batai ru ikilat nanti kebangi yang rasim dan ru pengira simpi yang kena kadisi pada basketman kalong mana kalian juga minister kala skor banyak kejeng batai kejongi kalong posir bang lapan ong mahati haring kala kular ru mau bahkan yarap ban pelak yang kena kepisabat kala mata yang yiru ki kata ni kejeng hak ki bang jire pandai bagi babun kejeng hak di jogai kini kemana kalian ki isi juni rasim kamtam ya bagian penekam ya kata ke portal jadi ka jengkam di makin kata nanti bagi siu ya ki bil jom ki project jom online route ni lari kata baka basukman kalong ba nak kalian jo kami desa kala udon lang ru additional secretary jom ministry menen ru ilayo punya kendu ya ki jo joint secretary baka officer nak kalian ka Panchayati Raj ministry nak kalian tu kiru kiram post dia hai ki ka bani lonra bagi don gajing teman mana kalian jo ka finance ministry Asyaban put kini ka 15 finance commission dan ka 15 finance commission kan put kalai petrik o be jong sama ada rio waswaj kata kan pulai swaya ka second installment beri kali ka pasal jong araja aku ya akuar ini nalor kata ngiliat keren bio ki pati jengder kam nak kata council ka jongi bahkan ai lembat ki special package mau nanti ki song jarap sa ki makarpang nak kalian jokar plus score dia kata ke ika bangin ong dapat hai bangin konkret iki project iki scheme banyak sa submit jadi sebuah ke ministry ke jongkang. Ni software ru bagi warga ni di dalam ki officer di sini ni ada test tambahan yang kam. Kini kasih ke banding kong hadir bagi asyik ia ke isi bagi yang penduk di central military. Kalau kau software buat ada kasih ke banding kong ru nak kalian kami start masa sekolah mereka yang kini juga ni penduk aku tambah ke jongkang. Ini dah gajeng kerman plus scam. Kita gajeng kerman plus scam nak kalian kita sokar plan kuntam dengan finance ministry tapi dia ki line ministry gilaban penolong nanti gilaban ai te gilak jengirap kan ba ka council ka jumi ke yo batrai entang mat pendek ya kritik itu store ni pentek du ke jumpa por entah ka roi kepar kabit ka biang jangka jengtam di ini tadi dia kenduk ni sokman du bagai di kejungan jumi kam sudah terpilih jumpa mo di pikiran tak ke bangi kenduk besar dalam ki IS level lah kalau join seperti kilom bisa skor ke di seperti ke appreciate ya ke dikam ke jadi memang dipercang matre akan dibek ke buku tempat ya kabak yang bawa transfer di tahi bangi kawan
power point ni kan